Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro hakajing dap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas kem bat bidor. Menteri rang ba jong ka jela Conrad kongkal Sangma mentang ka singi thok dieng khat wei terik no pra arajar arpau ulapen pena sikipat ba nong shong snong jong ka jela link ba kerensan Twitter account jong bau langat ha ka jingpang COVID khat kendai link bau new kerwa menteri rang ba la kenturu ya kino ki balai kendo hapo kini kisan singi bala lek no ba kin skopa ban lek pha tes no mar bat ban sumar phai la die ban ya da na ka jing sapriang jong kini ka jingpang syaki bahaya ngasam bat kumju syaki bait bathon semput menteri rang ba jong ka jela ba preston tensong habai keren ba ka Batisi TV ulai thu ba katnat ka kot ka khia kan sapha Synreit Dawai ya ka kamera terekam jong menteri rang ba ha Secretariat bat kumju ru ya ka yingsa jong menteri rang ba kat kum ka jing thu jong ba preston Conrad Sangma menta udana pedang jing syak sumar halayeng bat hadien balale ka medical check up arsin kenti lalap udana pedang kamen ka basyat ka baklan tolong ngamla ban omba nomor siam lai positif itu tengah masih nah bandon ke bentaran isim ni kini betul kirai jidut kam ke serkar agisan non asli ban test ki haban isolate kenapa pi nomor ba mentang ngila change ke tuga ya kan protokol hak wedi kan ga test not nomor pi pin test lagi gini komdon simptom kim don simptom lani wat an lat da test so lagi on negatif kambut ban ong ba phla lok safe nakaka daw ka apply biang atu ko bing ong isolation then guarantee kin hapan quarantine jadi after that supposedly namar ka standard ka 10 days no 10 days de hadin jomata kamu kala la kan dicoy